Kasamla Isabet lalu kabalayo ya kekerdan bakat kendai haka exam SSLC balapan benar ke embus mentara sengi santari yayong Nasir Margaret's High Secondary School kalapan pau bakadap daga jingkemen hadin bagi jingtre syutom jongka kila seiso. Haka jingkeran berkilat patai kubor kasamla Isabet lalu kalau ong bakum ke kena kadon ke jing angnut banlong doktor ban ai jingerap bagi briu haka por baki akendu haka pang ke syutom. Nga ban ang pada so long excited and on team untuk ke poli because nga testom hate yang ka baga jing testom jangan akan pau ma bar haki bri even bri ba ki testom Como que been creating the exam? sing pengke jangan ka sang lu last year hi lu January sang tuition so ia maths tuition dan tu kakot be kuntoi dan hanga te kam de ta ka por bang ka kam shun ta ka por ni ka no ka ha ta ni si ke ngata ben pendek ka bangala ke jing thmu bang apo mo nga sebo di ni te kam ta Kini ka guidebook, kini ka siyang guidebook. Just ng balon siya. Look aja. Kas ni ya kasi am kai pun kami ang fokus ko jeng ting kaya ni kaya notes sama jeng. Kamu kisah kalau kita kaji pemilih besar apa, kini kita feel si subjek kelam nak pilih kami. Kamu kisah apa? So tu ada kasi. Kini ke inisiatif bah, ke government, kami cuma kita apa, kini berfeel kita beranta. Kini orang ni kita exam sisi kami. Kamu kisah. Kabahas ni ki kalau ka encourage ki pursue ki dreams ki dan ki kena ki bam long start mo ban pali ni ki tibet pada haki we ki kam kum jing ki na ban ba ki na ban ten ne ki na be ti kata ko ya ki ki bodo le ki we ki cak kam ki activities mo ngi on extra curricular activities ti kum ta ki men ki mo ki ba ta kala angkat benang doktor angkat benera pergi beri even ai ke met masyarakat mo no kata pergi beri orang le bendit beri doktor MP minta like oh beri doktor di minta apa yo bun pisai itu dia ngam sore kata aku siapa ai kata ke jing ko cikai ki beri ba kata ka pisah ba yo suka benera pergi beri ben hira pergi orphanage gitu kata ban homeless shelter kata dan dreams mo Thank you.